Ez ê biçadînim ji were qala serboriya Kurdekî sêwî bikim. Di dîrokê de hetanî niha milletê Kurd gelek cara koçber bûye. Dema şerê dunyayê duyemîn dest pê dike, dîsa koçberî û penaberî dibe para milletê Kurd. Li ser cîwarê xwe dişeetin, li ser hêlîna xwe ya germ dîsa Kurd dişeetin û parparî dibin. Dema şerê dunyayê duyemîn dest pê dike, Kurdên êzîdî ji serhedê diçin Kafkasyayê bela dibin, Kurdên misliman jî ji Kafkasyayê tenê serhedê belav dibin û her yek diçe bajarekî. Di wê karasetê de karwanên koçberiyê dest pê dikin. Di nav wan karwana de gal hebûne, pîr hebûne, ciwan hebûne, tifal hebûne, sêwî hebûne. Yek ji wan kesan jî resê xeyo û tevî malbata xwe bûye. Ka em bi hev re temaşe bikin resê xeyo an jî hecî res û kî. Resê xeyo sala 1880 yekî li Rewanê paytexta Ermenistanê nêzîkî çemê Erez nehiya Armaorê li hemberî çiyayê Elegezê di gundê Saetliyê de çavê xwe li dinê vedike. Ew gundê lê mezin dibe beriya Zayînê aliyê xanedana Orontiya de tê avakirinê. Lewra Ermenî wêya ji xwe re wek paytexteke kevnare qebûl dikin. Piştî miladê salên 360 de aliyê Qiralê Persa Şapûr ve ew gunda tê rûxandinê. Di herêmê de gelek şaristanî tên û diçin. Dewletên Kurda wekiyên rewadî û şedadiya jî li ser wê axêtên avakirinê û hikimdariyê dikin. Piştî gund dibin desthilatdariya Ermenan da dimîne, navê gund tê guherandinê. Roja îroyîn gundê Saetliyê wek navê Yerevan Daşatê tê zanînê. Saetlî cîhwarekî dîrokî ye. Lema jî wek mîrateyên dinyayê ketiye nava lîsteya rêxistina netewên yekbûyî aliyê UNESCOyê ve roja îroyîn tê parastinê. Resê xeyo dema piçûk bûye, dehsaliya wî de feqîwelê bavê wî diçe ber rehmet. Ew temenekî piçûk da sêwî dimîne. Loma ew diya xwe ve tê naskirinê. Xeyiya diya wî ji maleke malmezin ji bereka Bekirê hêla Redke qiza Evdoyê mehê bûye. Roja îroyîn wek mala Hesenê Evdo li şêran Şêxa Kopê dimînin bi wî navî tên naskirinê. Rojên teng tên wî û diya wî diqesitin. Birayê wî tê kuştin, tifalê xeyo jî tevî wan êş û mereman hey mezin dibe, hey ber xwe dide, hey serdarê piyê xwe disekine. Carekî jî telebext ra du pişk xeyiya diya wî ya vedide. Ew li ber wê êşa diya xwe diheyîbe serê xwe hil dide, berê xwe dide erdexanê. Li gel malbateke hirim xizmetkariyê dike. Li mal da jineke pîr dinihêre. Ji ber durustî û şîrhelaliya tifalê xeyo di ew duruzgê jinika hirim mîna taviya baranê li ser de dibarin. Yekê wî dibe hezarî, hezar dibe milyona. Piştî 4 sala ew tevî semereke pez ve tê ber derê xeyiya diya xwe. Cara ewl bi alîkariya Feqî Hesenê Sêvo ve dest bi kirîn û firotina tûtunê dike. Dikeve nava kar û barên bazirganiyê. Loma heta da wî emrê xwe dibêje ez xêr û xêrata Feqî Hesenê Sêvo jiya feqîweliyê bavê xwe naqetînim. Bi wê helwesta xwe ya mêrane resê xeyo careke din şîr helaliya xwe dide kifşê. Salên 1915 de hetanê 1918 dema şoreşa cotmeyê textê çarê Ûrûs Nîkolayê Duyem wel digerîne, Lenin dest dide ser hikimdariya Ûrûsê tê. Êl û eşîrên nêzîkî begê Cawar axa tev cîgihêzî dibin. Kurdên misliman derbazî wî alî Erez dibin, Kurdên êzîdî jî derbazî wî alî dibin. Wî çaxî resê xeyo 30 salî bûye. Xeza silora zewîc bûye, bavê çend zarokên hûrik bûye. Salên 1800 de malbata resê xeyo di nav arşîvên Sovyeta berê de ser navê kalîkê wî biro hêla Redke tê xwendinê.
د داکومنتا ایرو لبر دست مداجی قالا برو و هفت جیناری وی تی کرنی. دما رف بز لون دکره تیم قاقزمان قرصه لگند اولخ یده دهورن. پشتی چند ساله که جبر شهر عشیرتای ملبات رسه خیو جاره کدن کوچ برده. ایجاد بری خواهدن قرچان ارزرمی. نیوه که آن دگند گووندی که داده مینن رسول آقایشی گند قرم قایده جیوارده. رسول آقا سه جناره دزوجه. خزه جدستا بکری ایلا رد کیایه فیلجی ایلا دل خیریایه خانما کزا زابط شی جنگه ترک بویه. او دبه باوی 13 کرا و 8 قیزا. لیچه هیه رسول آقا زرد خزانی و نزانیه گلکی دبینه. لیو والا ناسکنه. هیجای گوتنه یه بلنگه کی دبه آقای گندگی. دکمه نوا کاروباری بازرگانیه. هر روز دچه روشوی آبوری گشتر دبه. روی ویشی وک ناوی وی دبرقه. جل جناب رسول آقا برنوی پس لزوزان سرحد دچرن. دوی دمی لسنگرگاه بحر رشتا بکشتی و بر پستین استنبول خلیج تفروشه. وی دمی خلیج ناوندکه بازرگانیه بیه. هر روزا جی کرین او فروتان پزو دوار بیه. لورا ایرو گله کس وک ناوی بورسایشی خلیجه بناو دکن. پشتی سالن 1930 دما سرهلدان آگیری تک دچه فرمانداره که به ناو دلی کمال جپرناوتا قرصته بازیده چند سال لود سکنه جورشی قرشانیته وظیفه دار کرنه. گلک زور زحمتی ده ملت زورداریه دکه. ناو رسول آقایش دکه و ناو لیستا او کسین بین دارزاندنه یعنی او کسین بین داردا کرنه. ویدبین کلا زیرناگی حبیبا خسیاوی خبر دیده که سکار خواه ناوند ارزرمه ناو رسول آقا جنا و قید و بند رومه درتین. پشتی ناو دنگ دلیل کمال حرم راده به نویسکار کردیه به ناو دنگ احمد آراس روشه که با آلیکاری حیدو نازه جگنده کشکته مال رسول آقا دبه زخت و زورداری دلیل کمال جید که ناو کتب آخواه به ناو سرهلدان سیدان و برازیان. دبر همه خدا جهید ده ناو دنگ رسول آقا و قالا میوانداری و میوان حزیا رسول آقا اشتگه. حج رسول خیو امزارو برد بیرامنای فقط مرفق حال خوش بو خودم بر بو دو بنیوی هبون هم لگووندی که مالاوی هبو هم لقرم قایه هبو انسانه که نفس پچوک بو گداریا هر کسی دکر بزار راجی خوش خوش مجولده بو و به تجارت مشغول به اساس فقیر و فقاره پید سکنین مرفقی ناندار بو قوناغ بوشی انسان تنگاشکوی هب یا پید سکنی در وایوی داشی آلیه خرابیه نبو هر تمالیه باشی و چیه بو ادکارم او قاستش پیشم بس او قاست رسول آقا روشه که دم خود جا تجاوه جبازرگانی و دگره جنک کرد ترابزونه لبر سنگرگاه دریا رشت بینه ناو جنک ختم سلطان خانم بیه ختم سلطان خانم سعید بگی بویه سعید بگی جین و دمه لترابزونه قای مقام دیگریه او دخوازه قسمک ارد خود بفروشه رسول آقا لوی داره پیرا دکه و ناو بازاره ارد و الرازی تیرا کره کرا بکه و روشه جه ختمستان خانمه دکره رسول آقا سال 1940 نهاده جبو فرضیات دین خود چه حجازه جهواری پیروز و مقدس زیارت دکه دبه حجی حجی رسول مروفه که خیرخاز و ناندار بگه وقت رونق بیره که وی دمه پشتیتنین وی هبونه خودیه فهم فراسته که به امثال بویه در فتو مجال خو دولمندی خو جبو جواک خو پار وکریه
شیوه ویا شوی بویا جی کسک لبر درگه دیانی ویا دستوالا و ندگریا. گو یکی جر پرسه که خراب جی بگوتا وی با آوه که قنج حیفا خواه داده. کس نداده شرمی. مزن آرا مزن بچوک آراجی بچوک دایی کریه. تو جاری کم فرسندی نکریه. رسول آقا چا دست بکا جیان خدا روژن تنگ ایش و خزبن دنی دبینه لی مخابن صد حیف داوی امر خدا جی روژن دجوار و چتن دبینه. وقت پرانیان کرده چه حیف اوش خود نو شهر پفچینن ایل عشیره دا دبینه. داوی امر خدا دکوه گرتیگهی. مال ملکی خواه تاوی سلحادین کوری خواه چعب بلک فدای کوما برا و بسمامات که. رسول آقا 20 ایلون سال 1967 85 سالی خدا دچه بر رحمته. دو خواه اولاد شیر حلال جیر زانا تعصیب کش دهیله. او ناوکی مزن لگل ملت خواه و ملت حرم دهیله. هرچی کسی ویناس دکن دلوغانی خود جرا دخوازن. امجی به وی مناسبت جرا رحمت دخوازن. خوده وی بکه بهشت خدا بکه جنار قنجا و جنار پاکا.